Emirimu egenda eta kirayo emirimu egenda otoko. Eri kulonda. How do you spend your day? Nyo. Ati nyowe lero nga spending atamaide saha isatu mba ninkyabyamu. Saha ina ndabo mba ninkyabyamu nenyo mukasa mukaka. Obyamasazi nga. Mbyama saha ikumoko. Nebukya. Ati oli manyito abenda abasajja bali international mukwana. Ninakubaho obwire. Ninakubahereza obwire. Ali okubyamira we no hakuyimukira. Hakuyimukira. Ati inakumuho obwire. Ninakubaho cyali bojo inywe kandi bojo inywe baraba na tukagamba musajja bako banahikiriza buli kimu kyona mateeka aina kufibwa. Aina kolera buli kimu. No mukolera omuntu bona havidi. Bona. By the way umuntu yangambire na nkeju na bagira bati video call zezo phone sex is a business. Arabasajja bakubaga baloko ati nkaba kisajja bojja bagenzira hero. Nibatunga basikibi bakusasura hano nibakulira ekintu nibasasura. Bati kandi abo cyali bakubagenda gani babananka nibaba recording. I don't be these days WhatsApp to recording. Aro apps even even Snapchat equaratinga if someone is recording the government is recording. I don't be WhatsApp te alatinga but these days they stopped. You can't screen record someone except Timbola era bakusinga bakozesa muno Snapchat. Yamama okimanya wenka batamanye mbu Snapchat ege bachatingira. I knew it last year. Nkabanya ngende agapotera babisani nimbina koruzi video koruzi bichatting omuntu yambukize akabamsaidia ngamba me I use WhatsApp for calls. I'm gonna call you using WhatsApp manyanga Snapchat they use it for that. Hati kandi yabakisikike bagiendera filters ero mu video call ali mu filter na yaka Ezo filters. That's another thing even on WhatsApp baka to introducing la filter. Kandi zozi kufora ho I kinda tizikwindura muno but zikuleta mkalakati kugamba you have a natural filter. But ati zilinke za Snapchat na hiyo. Za Snapchat zinduro muntu nizi. Uwa majira kuindura muntu atana sometimes bobo taine nyindo nikuteka nyinde songolere ile nikuteka maiso gali abandi abamba manyetu taba brown kandi taba black because of Snapchat. Agenda akwika uwena by the way nyona nyaro muntu bini betu byokuwa na online. Aro unyamwikira unyagamba mali niwo. Really yes. Agamba mali. Kandi abasajja nawo bino bakatandika kweteka munga filter. Abasajja baziteka mu filter. Ngambe ziri too much. Lekali zine ziri za mpora alima gateka mere eri too much. Nanyara ka filter bwe nkaikara ndora ni nyaka mawe. Nakoleke. Rugali muno wawo ikara mali mola akateka mu muno gona niguhindukira mu bufuka. Na indro muno. Bwana nagamba boje. Nikumuteka ono bukohi. So hatimba ini kugamba. Abantu that is business but yeah, that is business by the way muntu anakora business nyosa azindi tingire but with time esente zikwaza ngire jagigenda toka gibamuka with time yokutunda no rekisajja ati by the kandi biro bino gamba byo kweserekera tokuraga TikTok bana TikTok omwana nakugamba video call kakala kantu kasindikirege munanga toka boyine akazirige mu viewers bwingi alimaka singega mu viewers kaliyo abana bali ha TikTok ne bakiyekora nkakarura bagisanga nka he yabe nkakarura TikTok hatege TikTok tibagibaning timanyire kozi tukawatina mu system group omu yatusindikira ga link ni mu joining link ne twara mpaka straight to view ha TikTok abana ne bakiyekora ha TikTok abanyaga video link na TikTok egyo yo kandi that is the same guy ngiro zerege hati egyo nanka izenti abantu of course baina kubona nibyo benda nyo muntu era kangamba nekintu ekindi abana wisikiwa na oira habuwaho imanti bakabizoire kurungi bagenda ganibe nanko obuntu niba recordinga niba butunda heru niba butunda heru ba making sure bataninga ofumanya Uganda otakusakara mu Uganda but of course bobo ina VPN batalima bali corporate otakusobora mutoza abana babukoleraga kimuni babutunda business ati nyaro no muntu no umanyire aina akantu era nibi bya phone video era wa making sure kisika kye kili set kurungi biki cameras biki naye kwata nasindikira abantu ndona kuna nona ankana aba online iwe no ija no sasura no joininga
business abana bakora kasente yes yagitandika omubiri nye n'amabere abana bakora iyo making sure ina kakamera kai karungi laptop ye nungi abana bakubukolera kimu kandi bojenye mirimo burabe by the way no gumulimo tikirigama no mulimo ebuziri mulimo gumara mali would you recommend it to someone mala gukole I would recommend. Why not? Ibwa nafunda mesente zikengeka why not? It is better than genda mbotiki yomuntu ukakola emitwalo 10 oina ho lunch oina ho transport oina ho rent. Tokula kiri better. Nyekyo tinkisagika. Ati iwe msaichi. Abana bakora sente bo ati tokula kasente kawo kabana bakura ati abana basibo rubber siba mwini doors. Mwini doors ebi bakoleramu. Chokano murura akuvuge mutuka nungi. Abandi abaina bankoboga basaposa babo baina bisajja byabo. Abo nabo baliyo. Nikeke amgambira utakora. Mwina mlingo mabatatingire kuba quotinga mu sponsor. I have my sponsor. Itatueta my man. My sponsor. Ati alimola ngamba baby utakora. Ubogenda hero kubajako kwana. I'm going to do everything ikaramuka uyamire naenda kuroro hawo. So abana business buliyo bukubakolera kandi ati biro bino by the abantu biro bino abantu bakutekera kimale vendi omwana okumurura TikTok nabanza nakoleki yana ani atare kwendozereki. Wakubaga live baito watakoleki animal. Kyonka ogamba onushaba mota shawareva. Natera amaizi. Nugahura ni gamaisuka. Nuwala inoliura abanaka live. Ewe. Ngogambe tukatune omuguru. By the way, she's still there njamugamba. Tometa Maria. Njamugamba. Yansindika that link. No gitapingone kutwara straight at TikTok. Okigenda the game of her profile at TikTok. You can't scroll to find those people. They have to just send you a link. Nibono access. Atati nyekenke kwa kenke kabuza. TikTok ekimanyire bane barora keta babaninga. I don't know, maybe I need TikTok yegikiriza. Ali mungira somewhere whereby obani disti nibagia obani bakisasulira over something like that. I think maybe that is how they do it. Because the guy I in a lot of accounts. Kind a lot of followers I'm following. Tutasakulema utamfollowing ile. Ata abantu bakora ebintu bingi internet. But abantu bino bende bintu byosego wewe. Nayo kandi nabota buziri. Nebyo busego byendera kipo. Nyonyenda kururu kusikulisa amaiso. Ati nyoka ngugayikira. Nyowo iyo kimanyire. Ne enjoy listening to abantu abakwekora. Tibikutalibaniza. Nyenda mbawuliriza. Tibikutalibaniza. Ate ira muri. Nyenda gagamba no kulinguza. Ati nyabeta ba pervert. Nyenda kulinguza nyoka kandi ndakudupa that is the fact. Nyenda kulinguza. Tibikutalibaniza mental. Ati birantali bili. Kutaninga ono kahura nayo wone tibisakulema. Bati mbinyumira ni nyenda nindinguza. Gimaisha yabo kubenda room mate akaleta kwando gamba bukeiro mwana mpaka mbirwa gamba boje mpaka mbalingu ati kiro kim aro ati buli campus aho aro mnyanu wange hati tukagenda mbara tukagenda mbara kosi bo banywa bani batamira ati batakoma ebikazi babiri nyowe nsigalira that night I will never forget. Hati enjuzi nokubukure kisika neidiro. Omu agenda mu kisika. Omu anagumfalisa mu idiro. Nyombi ama muntebe. I even recorded those guys mu kizima. Baitu bojo ruhanga wange. Ati niwe. Nyewe nkabanta kagenda onga mu sauna. Kala like I hate saunas. I do steam because most times abantu abakiro wingi tibakira kwenda steam ba steam anyira habwatu usanga abantu batito more than musauna kati bunyagenzira ko my friend yangamba aja tugende musauna like nyuma it is there in Machindi izo za Machindi enkambwe ezi nyuma zino sauna aja tugende ngambo je mimi I hate saunas sinyende because it is crowded kandi abantu bakolera ebintu bitakora bitakwataga naye yagamba aja tugende mukwana tugende mtukara tukaba ndina ali muisiki tandika like to scrubbing togenda gakola abantu bakuja mukasoma ngasoma lakini juka when someone opens a door light tiziringa hana kula sauna ya hishiba lights ziba muziti ni muikara lina kurora hali nankaize gina umusauna mu steam na hoye light bakora nyonge ndero tingo nebyo ku muntu kutahamuke steam light okuya yakuranika gideko
Munkwano bali baziha like nye. Hati no muntu yabagana akingura torwik niho atagamba hano bano bali mudogi bano bali baba muikaliro bano bamukoze bataningamba kikinu kagamba friend wange nyamugamba mukwano nkuturuka hano kandi bala abantu they can do something bitakunyumira those people they can do something otana na noise yone yokuho but you see nyagamba bakabimanyire but you see at me I have heard people with a negative perception about steam and sauna. Nyo omuntu yanyegisize steam and sauna. Tinja mubaze iba. Sajja wa man. Niwe yaginyegisize nkanyo ntabimanyire. You see steam and sauna it is addictive. Yeah, can me I love steam so much. It is addictive. Oikanuhura utagenzire no huru mubiri and secondly me something that has maintained my size ntai na massage mind it is sauna of course na skin biki steam bogana steaming your skin then secondly me nkaba ngina allergy ya maiso but I found it nti steam enyamba muno allergy ya maiso hatu wesanga nti I do it frequently not like daily nikyo nyagamba gani ngamba these people some people say buli muntu wagenda mu steam oba mu sauna bagenzire kola ebintu byekisirwe what they think mbo bagenzire kola bwenzi bikole but no some of us tugende just because it is a healthy habit hati me when I feel like obujwa even of gire motoka for a long distance bro genda mu sauna relax your body but gundi coach wange byabana ngamba yangambaga whenever you feel like your body is aching or mazire kuchiminga go for a steam bath ohuro mubiri gwona ni gwatonyoruka kurungi kandi nankagenda akisanga mbu whenever I go for steam bath when I'm done gymming mbunyimuka kurungi when I don't have any body aches ntakuruma mubiri ngoba mubiri gundume because bita menyimuka kurungi nanyekya ningarukaje so ate ebintu ebyo byogamba nti byokwekolera mu steam zauna biki bachaza abantu basakoba bikora but me nyama zibagala nanyo timbi DJ Avnefa but what against even if you wanna buy ngoba pattern about someone updating something that I remember that I've done aromukazi yansabire ku scrubbing nyamu scrubbing nyagamba mu scrubbing nyamu scrubbing I've that one I've done akabana kwetegana yendo oyongere ebigambo wale moto ongero that one kyahwera but me the fact is ngendayo secondly besides biri binkugambira ati wesanga hanyuma yo hagati y'obwire bwe saa 2 3 mpaka saa nka midnight mbata ina byokora I do tinywa mwenge nti ndagenda nyina mire mwenge the bars that I go to Milano because of the influencing tinywa mwe ati nyetagambe na akaira at least akaira akalinda akamalira ngende nita kubyama bubyama and busawo trot mutu tutunga ko mutu omugire mu steam oba sauna orugabu biri gona gutonyeruke no gano obyama trotuli bakanya yakara so abaina perception egyo embi about steam omate bintu bikasisikala aro abakora steam na sauna basically biri byebi era most of them I think ezo zobalise eza machinje zibaza bamala ero gendayo no basanga bali busabu kunya mulingo bakazairwe biri hale byana byabashe it is like even massage mulingo bagisisi massage is therapy but do you know abakaza abasikibiro bino byohura Kampala haro karora spa platform yo kwetundirawo kyonka kandi aro massage nungi ndinobo mubiri guli gubi ati nunka last time me I took my whatever my mom for massage just because her body was aching bamkola ka good massage kyonka ali munamba logenda massage gamba bali kuwasha ati narra perception egyo so ebintu ati nawo tenda kagenda ina amanyani byebyo nyamugamba kwabo joyinywe some massages ziba ziriza health wise tizibazo gamba bintu bya bulikiro bine bimumangire so me I always advise people basigale ni bagenda ombikaro ebiri decent like now HB like resort hotel ebikale ebiri decent bikaina mu massage yato ejja kusanga nti bajja kusanga ebyo kwetundira ina but abantu bali professional abantu bali professional era bakonda biri nabyo biriyo buli ate obuspo osanga bapankize enjo yona batukulu bakazi baliyo da someone mwisimu nyananga kabaka tandikira wa WhatsApp baka kago baka kakao kabaka ifao
kachali wange muisiki kamukonka bana nyoma len katandiko leto bwana oja kumsupporting nja kuwagira nanyonyenka ja kuba client nanyonyenka za kufiringa nkaba client nja kuleta nja katandika ojenye tandika akasipa ojenye massage so abana baliyo ko buntu bakuba ne babukora byenyini so but it doesn't necessarily mean that is all of the negative perception yokuba sometimes omuntu atakayikire mu kintu kisikisa na isana nkaitu abantu oli wabataka kuikiroho abana tebereza mukire kisani kya bayina ijana kuhuraho ati nyo before had come like you know to work with you abantu bakero bagaba mugwachi Julia sora msobora nini babuza kiki Julia sora msobora nanyo kiki bojenjira skata hamwezi banye kakwaina bana babona bajja kora bona libayiruka nyamuga amanye kintu ere kora but you see abantu abandi batwinoho perception abantu bahura mu ngamba nyowe kwenda atinke Ebyo gamanta abesikibona benkulanda hano babyamaho omuntu aleto bulizo omusikyo wena arge agambe wewe nyobo jenye hato omuntu kyali because of the hatred about you wiki nakitandika kati chala banda abamutora yange even me I can hate someone and kyankoze nakitandika nakiruba and people have oirone kitu ekindi kinyaruseri zinakuba na limits okula I can hate someone and kyankoze but when I can respect you mukitiki yawe I don't mean ngama nankogo timwe ndakurunge things like that kyonga ntakusobora kusala okigamba ndakusala okigamba none kitu ekindi kinyaruseri abasiki banu benkura nabo abahabo ujja bakubenda ati ne bahure ihali ni nabo and they start thinking otherwise nyoni kyomanyire kana another thing sometimes borabo boino mukazi wawe aine kintu kyakwenda kola muleka kuba selfish to an extent ogenda kutandika mwaka na ebintu bikumuletera to be happy ebintu bikumuletera manyanga ati no kotagendacho ndiyo tinkwendo ogende yoko tinkwendo be hamidia tinkwendo okole my dear ukiraba nikyo talent ya any heri that means you're killing someone's future kandi ogende kusanga mu ebintu biri no sense ko omulekero kyonko muitire by the time nambali jo yasako enagamba kankole with this person nambali yakweyongereireyo iwe no taitamo ngezi chali perception abantu imutumanyireho selfishness wawe abantu bimutuhuraho ebikusinga byona bibararo biba just like you know frictional stories by making it up ole kikumse hati nyoma atawni hano bamanyini ko murwazi wa sirimu someone starts up a conversation nagiruba and people pick it up atara abantu abatandikira abalize kintu and some people charity bakitwara ati omuntu akabazaho Julia Sakayiba sente za JVK do you know some people accepted it bakitwara era no conversation na robundora ukaiwa sente za JVK you understand someone omuntu so sometimes abantu bigambi babazaho they don't know the impact they do on our lives kandi okulora some people think bararugayo mbakabaze kintu akaja kagamba I'm sorry that's sorry tete kujja kusura mu mitoga abantu ebintu mulingo babitwaire tikigenda stoppinga ulabola atandikire hatred yaye about the other thing kandi ni what so kiseizeho tikija kurugaho ombalizondi musuma wakiriba sa internet some people ignorantly picked it up bakitekeza Julius ndi musuma hati ngojja kwijjo government nganyira you think bala abantu bala bakitwaire nti batekeza ndi musuma kwa maybe amtinisitike kwenda amusiba yarugaye yagamba nganyira omanye some people sometimes mube uganne limit yebigambe imukutubazaho kenge and 99 ndikale kangambe 80% ebindi biba byobudu ati nyo kankusekese nyo sometimes people see me nyo kuranta muntu ali world ntamusikali world ntamusikali hambo by the way bine byo muntu asanga mbukire atamushureza nchule yampikira ahantu like you know where there is no need of talking I will keep quiet but where there is nyina kubaza nja kubaza kandi abantu bandi bandora perspective egamba ngo kozereki ono mwana yeri yangu era someone told me akaja kukwana yangamba bakakamba iwe wetunda bakotokoto kazuko hano ndamba ko but in actual sense ogo muntu akibaza when kiyakwenda kufidinga obongo bwaye nikiyakwenda kufidinga obongo bwaye agamba umusiko kutasobora kuisana atyo atakwetu
mpaka kweriyamu egyo entekeeza egyo mubyeyiheho mutandike kubaza ebintu obinaho bwino abandi tujja abasiiba but of course okula mukuja nibazaho abantu ne babatulerawo mujja kusanga olwo mukama atakwenda but of course tujja kwakana abantu kutubazawo because whenever you are in position eroho bajja kubazawo ati president Museveni omayiwa kubazawo amasanyalaze kagenda bajja bagamba botwaleka amasanyalaze president Museveni singa yali nakola ebintu byonna byamubazaho ebirwanga timanyi kana another thing twesimege tugira mu president mulungu singa yabaire manya Kagame ati Rwanda manya nupu manya nango nupu kanya bazanu gundo ona yafire bamutaga batono ara ona yali yagana abantu on president waita kaba wa Uganda amini byona cyari hati okurola perception ebibamubaliza amini nayo yosenga kandi cyari kwa by the bagamba amini was one of the good presidents nyo bimusomeye ati mulingo nkayateraga abantu bakumumanyira kumubaza kusinga Museveni ko yakoraga n'abantu Musaya kuba inagendaga na internet namubaza wakaraga TikTok ya Rwanda ne scrollinga no sangana babazali president because nkija batayire mukumi bakatweza muneibe tuli so naye nikiyo ngamba abantu abakubaza ebigambo mubaze kigambo kina obwino boyenye kigambo kugenda kunduga mukana manyire ha I'm going to defend myself nkibaliza but ngenda ki defending ateke kigambo kira backfiring ati some people don't know Charlie for us I think a brand is twin oja kubaza ekigambo maybe abukuba nkubihize somehow hati kandi warugayo wambaza ebigambo bitali ebiri force bijja kunyitira contracts ezimu zine za sente abambe nambe nokubaza mbe kambaze nkurumye kambaze nkurumye bitali mageze byokubaza kandi the truth is naite tubatwine bitubamanyiro kandi ebindi biri right Where to say kwepika nayo kubibaza tubona mbe tuchulere like sometimes ochulera kulinda obusinga by the way kiri kama kwepika kubibaza kyonga abamuntu gambe katwemere one on one no tugamba kuhemura oiro sometimes ite mulingo batukulizemu nyarege bike ekigambo kikira kitasa kubaza by the way omuntu norana akibaza direct no garuhanga wa no kwata na munwa some of us the way we are brought up nyale TikTok zinsobora kusanga ziri zawe mahana but nchaure kigamba na nyota kusobola ni scrollingira homba ekigambo kino ekigambo kino muntu ati nyode amazima genyini ebigambo byonna ebyekujuma nti nakirabe mukanwa kanga I swear ati nyokulwa mama wange that is how I was brought up bakatukuza mama wange sometimes abutubatu tuli haina abantu bihabuza munabana bayiba nakabakuzate but batugire ihole but bakasanga tetaka kira mukujuma abantu kandi era nyowe never like maybe I'm pissed someone has pissed me off either biri hali mama wange maybe someone has attacked my mom tingaga nakakujuma omuntu mu runyoro because I know when I go in runyoro nja kule makugama byokujuma I go back to English era turukia kurungi turukia kandi bitali ko gamambu muntu turukia mbuyo ba you look like this oba biki turukia ni njuma point nindwe kyonga bine bye murunyoro 1 2 3 oja kugamba kujja kuba ko tukiti tinga turukia gamu kana kanga kurukanza so abantu naito manya bamba kabakuzaba mutuhunirize bigambo bimuturukia mukanwa tugamba omuntu asamu kigambo kino nkende mbaho sagaba wewe olindo makiti is fine but ali mebigambo bimuturukia kids. So by to know I already tell people tujja stopping abantu kutubazaho era tojja stopping hali tuli of course you are meant to talk about us so by to mweterega mukifuba kambaleke mugakaraka mwete mukifuba gawe ebigambo bino byenkubaza bantwaire mukoti kubinyika azamu can I get proof Can I get proof by the way? Okura sometimes abamba baza bana. Ayebere mbaliyo kana akairo chancha mkirege hano Julia soka gamba ati ni muichi. Muichi. Bakuiruka no kuiruka. Kandi nabantu atara abantu abanda babaza nibenda kwefora ntakumanyira. Nenda kwefora kumanyira. Nakugo. Ati nyaro muisiki, aro muisiki. Yakoraga samu oba kakunyumiza. Yagendaga nanyumiza abantu. Mananga tawa Julius kimuhembe. Yasakanzara mu mwana. Tampa na buyambi buona. Ati abantu bonde bagende bangawe Julius. Omwana oli oleko musiko munagira omwana tumuha buyambi kinanyiza mwana zugu wanga otamanyiri. Uwe buli muntu weno yakasanga gana amunyumizana. Kira kimo omuntu okakorota nyagende nyamuganya mugamba iwe nkondo ngambira mazina. Omwana wa watawanga. Wa ubagiwo gata. Yamugamba
maybe nyijukiza nkakubya mahodi mbunyoma otutukenda nyo gabaita atabo akabantu abagenda abantu bagaita ogenda nyumya aganyoti nkabinyumyaga abantu kibikiba kwenda kunobesa you see omuntu no munye ara abantu abana abaze kigambo no muikaho nibimumera amatamu kandi na nyonta ahubwo omuntu by the way nibimumera amatamu nyokura Julius there is no good agenda kuja kularuge kulanga mbe yasaberega kineki ekigambo kyobalize mbantu abo bona ba Kitwara Julius tarolera mwana abana bazaramba kazi omanyire mbo tugira abantu bakwawukana me am this person okumanya mbosa kumena munywani wawe whenever they are telling something kale katugeze tuli banywani nibangamba Julius akozege kintu ninchulera nibagamba okukozege itaka ime bogeze kwa kibaza about me ninchulera nimbika hoga kirugamu ninkoraki and I stop talking to you ninkwechu waho kyonka am this kind of a person barangama Julius abazege kintu my dear will look for you for the whole day unjore so bangambe we Julius bali kogeze kwa baza kine kintu na obimwikaze bora kibalizege why did you say so never thought nyenda mno munywani bange kugoinga like that if I'm a friend to someone tinyenda my friendship to be spelled like that nyenda to be kale manyana mbali birugirege wewe bora yade nawo maybe abalizege makusu ngambe wewe tikiba ekitahikira kindabizege kubi next time do what do better tinyenda nyo omuntu kuchorugambo mpaka tuinakuja tubikale tubigonjo kandi ati nyo by the way may don't have a private life either yeah nyo nkokorana nabantu mbanimbaga not once not twice hanu abana bange Chantero Ronero Chanero I always come here harabata ayo musyagiro mwana wange mulete nkibaza hanu internet bamulete bitali byogambo ku babaletege you understand bora bokimanyi mwembe jura sakanzara mu nkakutweka okazarumana timu manyire mulete obudiye nebiro bino mulete atali kugenda oku kumbaza bazawo biki bada nokubaza abantu kuli nyo sometimes ngamba muntu mukeka okyokumbaza ito kingambe straight forward mesa maiso kingambe wewe nankaiwe kino nakini naona nyonku gambe wewe maybe mind your own business itibikwataho itole nambali kikuwera hata ono tuli enteka nze tukagihaga ibara toka tungaga ibara tungaga ibara tukatugambira abantu bajja kutufunira ibara kama tudde bambi mu comment section mutuhereze ibara lya gundi lya shene tugendereire emyezi okumbanja yo ne gundi na lunch kilo kino ina kumtwala arobwandaganiza kutwala next week nibwo nkutwala Now bajako banyijuize kutwala next week. Atora ikaragano yongeza ntiru we. Last time unkaba my dad wasn't feeling fine nyina kumutwala. Mutwara atati. Yeah, alimpura ho. Agenza naterekere. But he has a now a chronic disease. Atiraga abantu tumali. But impura abakuturora n'abatuhulirize bati batuliriza baturange bebe arono muntu nateka isimo na buhura atakurora abakutura nabatulirize tuli Kitara TV a program mukatwalizaga ibara but all in all mebale kutugonza mebale no kumtuliza no kuturora 23rd October Tales of Julius mugule t-shirts zero t-shirts singira zigali mitwale 3 t-shirts zero mitwale 3 tickets sezo ngira tugenda kutandika kuzitunda when is that t-shirt tickets mukumwenda tukutandika zijja kubaziri out mukumwenda zijja kubaziri out tutandike kutunda tickets chali baba supporting for now with the t-shirts zidoho tu aba mu viewers tunao black aba mu viewers aliyaganize ga katebo tebo million nja kumuyikaraho ni musonda at least tuyiye utebo rusatu goje chali tuteswaza tuje hali batoro ngira muhandikaho na hali ayi tukuteka viewers Claire and her husband Chali mbale kutugoza ate muno tugenda kufundikira gute bagamba gifundikira tumazire show bye Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.